أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Swallay mataw ko pakaanta paniyanon. Giyang kaya Quran na kitab ini turun amir kaya Muhammad. Kaan ka mapakaawa so mga manusia puun ko mga lilibutang samawit ko maliwanag. Sabab sa idinukad na niran. Si ko ukito Allah ang mabagra pupudiin. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Aswalla asor kiyan so sisi ko mga langit agu so sisi ko lupa. Naso kabinasa na bagyan uda pamaratiaya apad ko siksa sangat. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Siran na matutumu iran so kawiya-wiya ku dunia di so akhirat. Gupupengalang siran kulalano Allah gupupelulubaan irano na kabkugian. Nasiran mani matatagu ku kadede gemawatan. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Nada asyugu miya sugu abadisi iku besa upag taunian. Kaaniang kiran mapayag susuguan. Nan dedegnu Allah sutawa kabayaian. Gupeng gunanaw sutawa kabayaian. Guskanian imabagra maungangan. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Nasaben-saben narasiugu mi sumusarak sumanga tanda mi sa pitirwami. Apaka waang kasupagtaong kapuun ko mga lilibutang samawit kumaliwanag. Gupa kita duming kakiran sumanga limu o Allah. Mataan na adna matataguro umana titu mga tanda ko umani mapantang mananalamat. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Naguni na pitero umusa ko pagtaunian. At admini sulimur kanu Allah. Guni ko sabeteng kanunian ko pagtau Firaun. Airarasairan kanu sumarata asiksa. Gupupenumbali iniran sumanga watai wa mga mama. Na pelambaan iniran sumanga beber kanu. Na adna matataguro umana tiuba apuun ko kadnani walbiya mala. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Naguni na piyakalang kapukad na niyo. Amataan au panalamat kano na pagumanang kor kano din solimwakan. Gumataan na ungkir kano. Namataan na susik sa akan na tantua margen. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا
فإن الله لغني حميد. Na Peter o Musa, aoong kirkanos kanu agusu tawa matatagu kulo palangon, na mataan aswalla na ded na mapknunian, akir kupudi. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Berkanu de makatalingo masututulang ko sirana miyaw na aniyo, supagtaw noh gusto ad gusto samud gusto sirana miyaw rianiran, da amataw kirana inuntas wallah, miyakaw makiran sumanga sugukiran rak sumanga rarayaga karina, na piyang kabiran sumanga limayiran si ko mga ngariiran sa utag, gupitiruwiran, amataanas kami na inong kirami so inisugur kanuto. Gumataanas kami na titwa sesangka kami ko ipendulunior kami uto sa mapayag kasengka. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Pitero o mga sugukiran, abaad na sangka kumakapantag ko Allah amyadin ko mga langit agusulupa, tuwag kanuniyang kaanian rakanu mapakades sa mga dusa niyo. Gupakalala nateng kanunian taman ko taali ka mapapento. Peter Wiran, ak naaba kanu di manusia lagi demi kebayaan niyo kaalangan kami niyo kupsimbaan mga loksami. Nawiti kami niyo sa katantuan na mapayag. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Pitero kirano mga sugukiran, ak naaba kami di manusia alagi diyo, na ugaid na swalla na pembaganian salimuso tawa kabayaian ko mga oripnian, nadir kami patutubaad na mawitamir kanwa katantuan inunta usabab kuidin wallah, nasubus wallah isarigi umyamaratiaya. وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Naan demanaya idiya mikasarigi ko Allah. Asab na ratioro kami niyan ko mga lalanami. Na mataan na pupentang kami din ko kaya pa makasakiti niyor kami. Nasubus wallah isarigi ukisa sarig. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Na pitero o sirana da pamaratiaya ko mga sugukiran. Mataan apakaawaan amis kanudin ko lupami. Udi na mataan makakasoy kanudin ko ukit tano.
na inilahem kirano kadnaniran am binasaan amidin sumanga derwaka. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Gupaka peging dinamis kanudin ko lupa ko orianiran. Giutuman narkota wa ini kalkian suka pakatindagian ku hedepang ko. Gu ini kalkian susiksa akan. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Nam yang nisiran sa tabeng ko Allah. Nam yalugi so umani takabura sumusorang ko benar. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. See ko kebulusan yang sonara ka jahannam. Gupekai nomen ko i gedena. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Plik genon gumargena ka pelinuan yanon. Gupupeka taling umaon so kapatay puhun ko umani derpa. Adi bupetai skanian. Guse ko kebulusan yan susiksa amita taralo. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Aya iberato sirana de pamaratiaya ko kadnaniran na sumanga amaliran na lagi du umbi. A ini bayug skanian undu kwalunga nakapananagumputian. Da akesakmiran ko pinggeleb kira na may tubu. Giutuman nas kaniani kadede gemia kawatawatan. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Bangka dikatawi amataan aswallai miyadin kumangalangi tagusulu pasi iku benar. O kabayaian na kailang kanunian. Gupe kasam bisa kaad na begu. وما ذلك على الله بعزيز. Nak na abaw tumargan ko Allah. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Nama bayar siran ko Allah langon. Na teruunu mga lulubay ko sirana miya manakabur. Amata anas kami na miya baloy kami ya pupungungunutan rekano. Na unas kanu kelinding kami niyo ko siksa wala sa may tubu. Teruuniran. Ao tiyuro kami wala na miya turuamis kanuden. Magisen rekatano o inomi keminan tano. Antawa aba tanuden mi pentang. Kadebu akapegepasan tano. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم
مصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Na turuun syaitan amai kamapasad sukukuman amataan aswalla na ini dien rekanu su dien dia benar na ini dien dia kenrekanu su ribat na diuratakan skano na da amia beloya kaparakan rekanu ogeid na giugu akan skano na inunutana kuniu na dia kuniu penenditi na aya penenditi niyo na sumanga ginawa niyo dia kan skanu ketabengan gu dia kuniu ketabengan mata nasakan na inung kerakan sukini sakutun yurakan kuala guani mata sumanga derwaka na adna bagian irana siksa amali pedes. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Napakasuludin susirana mi amarati ya guping gelubikiran sumanga pipia ku mga surga apu pemangundes ku kabebeanian sumanga lawasaig maka kakal siran roo sabab ku idinu kadnaniran ayagi iran roo ikukur mata nas salam. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Bangka dikatawi wa andemanaya ikiam beul wallah sa ibarat kater wa mapia lagi dukai wa mapia aso ita dunian na tutakna naso safakian na sisi ku kawang. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Kibeginian soongan yan ko uman imasa sabab sa suguan ukadnan yan na pembeelan wallah sumanga ibarat ku mga manusia kaansiran kepekat tanud. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Na aya ibarat o katurwa marata na lagi dukai wa marata amia andut kuliawaw ulupa ada atitak na anian. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Pakatitak na anu Allah kusirana miya marati ya sukaturwa tutana Sula ilaha illallah. Se ko kawiyaw ku dunia gusi ko akhirat. Gundedeg nu Allah sumanga derwaka na penggulaw laan wallah sukabayaian. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Bangka dekatu kawe susirana pisembi iran solimu wallah sakada tadem. Na pihaka pagi ngediran supag tawirang kuing de binasa. جهنم يصلونها وبئس القرار. Asunaraka jahannam apakah sult siranon namia karata-rata apagi ngeden. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Namiyang beul siran sa mga sakuto wallah kaaniran madedeg sumanga manusia puun kulalan wallah terwangka asunur kanuden kamataan na ayak kebulusan yu naso naraka. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
teruang ka kumanga ori pengkuam yang maratiaya. Aptindig niran susambayang. Gupa pemegay sirang ko ini begaya mikiran. Sam masolen nagu mapayag. Ko depan ka pakat taling umau alungan ada ka pepasairon guda ka mbubulayu kaun. Apa ka begaya guna? Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Swalla sumyadun ku mangalangi tagu sulupa. Gupya ka turunya na puun ku kawang suwig. Na mini sabapo na kaya pakagmawanian ku mga unga apagperkano. Guini pagadilian rekanu so mga kapal. Kaadan pepemakakatas ko kaludan sabab ko suguanian. Guini pagadilian rekanu so mga lawasay kaanyugi kang gunai. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Guini pagadilian rekanu swalungan naguso ulan. At tata paduo to ko ukitiran. Guini pagadilian rekanu so gagawe iya gusto daundo kaan yugi ikang gunai. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Gubigang kanuniang ko umani piang ninyor kanian na upagitungan yusulimu Allah na dinyo din maitong mataan na sumanusia ada para tiaya na titu darwa ka ada tadmian. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Naguni na pituro o Ibrahim, kadnang ko beluyang kang kaiya ingdemak ka apanarigan. Gupakawatan akong kaagu so mga murya tawakan ko kapakasimbami ko mga berahala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kadnang ko mataan na siran na miya kadidug siran sa madakal ko mga manusia. Nasa din sa munot rakan na mataanas kaniyan na pedakan. Nasa din sa sumurang rakan na mataanas kay manapiya makalimuon. Rabbana inni askantu min dhurriyyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Kadna nami mataanas akan na piyaka pagingdakan sa sabad kung mga murya tawakan ko berintad sa Makkah adi ka pembesukan. Amarani ko walaing ka apagaedatan. Kadna nami kaaniran mi pamayandag susambayang na beluyang ka sumanga puso o sabad kung mga manusia amagawikiran. Guriski ingkasiran kung mga unga kaansiran makapanalamat. Rabbana تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Kadna nami mataanas ka na katawan kaso isasul nami gusto ipapayagami na da makapigmak wala amay tubo si iko lupa guda makapigmaon si iko langit. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Supudinar ko Allah
Aswini begini andrakan si ko kialoksakan su Ismail gu su Ishak. Mata nasukad nang ko iti tua pepekan kupang ni. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Kadnang ko beloy akong ka apa pemayan degku sambayang gusus sabad ku mga muria tawakan. Kadna nami gu tarima ang kasupang niyakan. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Kadna nami napi akong ka gusum bala aloksakan gusum ya maratiaya ko alungan nakapakatin degu itungan. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Nading kadeng terima ibadi mai ineng ka wallah suging gulau la anu mga derwaka. Ayabu ka pakalala taniyang kirana tamambu kwalungan kesambulayang unso mga kailay. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Giisiran makang gagaan na milalang agira na mga uluiran. At disiran pekaperek gusto mga puso iran na makakawang sabab sa kalak. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Napaki-iktiring ka kung mga manusia so alunga nakapakataling umakiran o siksa na teruo no sira na da pa maginuntulan. Kadna nami pakalanata kaming ka sa tamambuku taali ka di mate katarimaan nami susugun ka gupagunutan nami so mga sugu na isembegkiran baka no da sepaguni sa dedna ka keda iyo. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Nami aka paginged kano ko pia maginged no sirana siya limbutan irana mga ginawairan. Gumia payag rekano so iniki dia mikiran gu inem baala namir kano so mga ibarat. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Nasab na rapiagan tanganiran so antanganiran na marata. Nasiik wallah subala so antanganiran. Gudama patut ko antanganiran ubon misaba pakailang mga palaw. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Nading kadun terima aswalla abendurat ku dien diien ku mga sugu ien. Mataan aswalla na mabegra pepaar ku kan dedeneg. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Siik walunga nakasambiyan so lupa sa salakawalupa. Gukasambiyan so mga langit. Gumabayar siran ku hadapan wallah isa-isa apa kabees. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد
na may laing kas mga beradusa sa alungan to apya ka pepatong ako mga patong. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Sumangan ditarnira na tumbaga aplangga, gumikukulub ko mga parasiran swapoy. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Kaimbedel wala ko umani berani wasuping gelbekian. Mataan as wala na magaani itungan. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Yang kaya Quran na taruto pandao ko mga manusia. Guanon misa bapaka ikhtiarakiran. Guaniran katukawias kaniyam buituhan na isa-isa. Guan makuan dao umanga papantasiyakal.